General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Museveni yasabwe na se umubyara Yoweri Kaguta Museveni kwirinda gucamo ibice ishyaka riri ku butegetsi rya NRM. Umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabwe kwirinda gucamo ibice NRM ishyaka riri ku butegetsi ndetse amusaba kwirinda kugirana amakimbirane n'abarwanashyaka baryo kuko bose baharanira icyateza imbere igihugu cyabo muri rusange. Ibi Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yabitangaje ubwo yari kumwe n'abadepite akababwira ko amaze igihe yagiranye ikiganiro n'umuhungu we akaba n'umujyanama mu by'umutekano General Muhoozi Kainerugaba amusaba kwirinda kugirana amakimbirane ashobora no gucamo ibice ishyaka riri ku butegetsi rya NRM. N'ingingo Perezida Museveni yagarutseho kandi nyuma yo kubwirwa n'izi ntumwa za rubanda zikomoka mu ishyaka rye ko benshi mu batsinzwe amatora y'abadepite muri 2021 bayobotse ihuriro ry'umuhungu we rizwi nka MK Movement. Perezida Museveni yavuze ko amaze iminsi yitegereza ibikorwa by'iri huriro ry'umuhungu we ariko agasanga hari benshi ngo barijyamo bagamije inyungu zabo bwite. Yakomeje agaragaza ko hari uguhangana kwavutse hagati ya MK Movement na NRM ushobora gucamo abanyarwanda ibice kandi bitari ngombwa. Ati muribuka ubwo yizizaga General Muhoozi Kainerugaba isabukuru y'imyaka 28 wabonaga hari urubyiruko rwinshi cyane rumwishimiye. Ati narabisesenguye nsanga hanini byaratewe n'imikorere yacu idahwitse. Ati biragaragara ko ari irindi huriro ryavukiye muri NRM ariko hari ibintu Muhoozi atazi. Ati ntabwo abona ko hari abari gushaka inyungu zabo bwite. Perezida Museveni yavuze ko amaze iminsi agirana ibiganiro na Muhoozi agamije kumwereka ko nta mpamvu yo guhangana hagati ya MK Movement na NRM. Ati namusabye ko adatuma habaho guhangana kudafite aho gushingiye, ntabwo ari ibintu byiza. Atukwiriye guhangana gusa n'abantu ati barwanya ibitekerezo byawe ariko ntukwiriye guhangana nabo mu bihuje. Ati nahuye n'abagize MK Movement ati mbasaba kutazana uguhangana kutari ngombwa. Niba ukunda igihugu ati nanjye nkaba ndi muri uwo murongo kuki ushobora kumbona nk'ikibazo. Ati amahame niyo y'ingenzi hano. Atukwiriye kureba ukavuga uti ese umuntu ashyigikiye iterambere rya Afurika wasanga mubihuje. Ati ukareba ibyo mutemeranyaho. General Muhoozi amaze iminsi agaragaza imvugo zo kunenga ishyaka riyobowe na se rya National Resistance Army NRM. Magambo ye General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko atizeye ishyaka rya NRM. Abinyujije kuri Twitter General Muhoozi yagize ati nizera Yesu Kristo ati nkanizera data. Ati General Kaguta Museveni ariko ntabwo nizera ishyaka rya NRM ati mu buryo bw'iterambere niryo shyira hamwe ati ritagira agashya mu gihugu. Yakomeje avuga ko iki ari cyo gihe kugira ngo abari mu kigero cye bayobore igihugu cya Uganda. Ibi ntibyakiriwe neza na bamwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rya NRM barimo na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Retired Major General Kahinda Otafaye aganira n'itangazamakuru yatangaje ko ari icyemezo cy'abanyamuryango b'ishyaka rya NRM ati kugumana na Museveni cyangwa se bagahitamo undi muntu, ndetse ibitekerezo bya General Muhoozi Kainerugaba n'ibibazo bye ati kuri bo bidafite ishingiro. Ibi byatumye muri Werurwe 23 Perezida Museveni ahamagaza umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba na Minisitiri Retired Major General Kahinda Otafaye. Iyi nama yayobowe na General Salim Saleh umuvandimwe wa Perezida Museveni. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu ejo yatangaje ko icyo gihugu cyemeye kongera igihe ingabo z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba EAC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu Burasirazuba zagombaga kuhamara. Eloge Wilikaneza arakomeza. Muri iyo nama hakiriwe indahiro z'izegera bibiri z'umunyamabanga mukuru wa EAC Munyakenya Peter Mutuki Mazuki, bose uko ari babiri n'abakenyezi. Annette Mutawe Semwemba umugandakazi hamwe na Andrea Guerra Akil Marwet wo muri Sudani y'Amajyepfo. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giheruka kwinjira mu muryango wa EAC kikaba kitaserukirwa mu nzego zose zawo cyari kiramutse kironswa ubuserukizi muri sentare y'ubutungane ya EAC. Inyakaye Mbakasanda niwe mucamanza turuka muri Kongo awe gusasa yarusha muri Tanzania ku cicaro c'urwo rukiko. Iyo sentare kandi yarongerejwe icegera c'umukuru wayo umunyarwandakazi Anita Mugeni yagiye kwadikanya n'umurundi Nestor Kayobera ku burongozi bw'iyo sentare. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari we aramutwa mu muryango wa EAC muri kino kiringo. Muri make yashimye ukuntu uwo muryango muri iki gihe uri kurafasha cyane kwitaho ibibazo by'umutekano w'abanyagihugu b'ibihugu biwugize. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto igihugu ciwe bikomoka
akomokamwo umugabisha w'ingabo za EAC ziri mu buseruko bwa Kongo, akaba ari nawe mukuru w'igihugu wenyene yavuye hanze y'u Burundi yitabiriye inama, yavuze ivyo bacitseko mu mwiherero. Yakeje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ntambwe igezweko mu kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo, maze atangaza ibitari bizwi. We also want to congratulate the government of DRC for facilitating the renewal of the mandate of dufasha akanya kugira dukeze leta ya Kongo yemeye kongera ikiringo c'inteko za EAC mu kindi kiringo c'amezi 6 hamwe n'ivyo twasezeranye muri kino gitondo kumuhari M23 n'iyindi migwi yitwa ibigwanisho igiye mu minsi iza kuja mu bibanza byo kwegeranirizwamwo. Birakwiye kandi n'ivy'agaciro kuri twebwe nk'umuryango kuvuga ko irungikwa ry'inteko mu buseruko bwa Kongo ryatanze umwimbo mwiza, yabaye ingingo ikwiriye. Two kwemeza ko ibibazo Kongo imaze imyaka 20 ihanganye navyo biri mu nzira yo gutora umuti. Haracana impinga ndende n'ivyo mugaturavye ivyashitswe ko mu mezi 6 aheze, twovuga dushize amanga ko twese na cane abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo ko bafise amahirwe yo kuba mu mahoro n'ituze. For us, and especially the people of Eastern DRC, to enjoy peace and stability. Itangazo ryasozera iyo nama ryavuze ikiringo izo nteko zongewe ni kugera ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ariko kandi Mazuki yavuze ibindi vyumvikanyweko. The summit directed the East African Community Regional Force as follows: to safeguard and maintain the areas vacated by M23 and inama yanzuye ko ingabo za EAC zicungera uturere twahoramwo M23 n'indi migwi, kwirukana M23 n'iyindi migwi nyeshambaho bakiri, gucungira abasivile no gufasha impunzi zitahuka ahahoze izo nyeshamba, no gukorana n'abakuru b'ingabo MONUSCO n'abandi begwa n'iki kibazo, kugendera mu ndwi zitatu ikambi ya Rumangabo ivyegeranirizwamo M23 n'iyindi migwi kugira ngo barabe ko ifise ibihagije. Inama y'Ubujumbura kandi yemeje ko hagiye kubaho umusivile azobangabanganwa n'umukuru w'ingabo za EAC kugira azorabe ibintu byose vyerekeye politike n'ibindi bibazo bitaraba intwaramiheto mu buseruko bwa Kongo. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika. Radio y'Amerika ivugira i Washington DC. Kuva ku itariki ya 10 y'uku kwezi urukiko rwa Rwanda Cour d'assises rw'Ipari mu Bufaransa rurimo ruraburanisha umunyarwanda witwa Hategekimana Philippe uregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Ni uwa gatatu unyuze mu butabera bw'Ubufaransa kubera jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Thomas Kamirindi. Hategekimana Philippe afite imyaka 66 y'amavuko, yarazwi no kwizina rya Biguma. Yari umujandarume i Nyanza ya Nyabisindu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yari afite ipeti rya adjudant chef, yungirije kapitene biri ku nzira, wari komanda wa gendarmerie Nyanza. Yageze mu Bufaransa mu 1999, imyaka 5 nyuma ya jenoside, asaba ubuhungiro arabuhabwa, ndetse abona n'akazi ko gucunga umutekano muri kaminuza yo mu mujyi wa Rennes mu ntara ya Bretagne mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'Ubufaransa. Mu 2005 Hategekimana Philippe yabonye ubwenegihugu bw'Ubufaransa, ahindura izina afata irya Philippe Manier. Mu 2017 amenye ko ubutabera bumushakisha, yahungiye muri Kameruni, niho yafatiwe mu murwa mukuru Yaounde mu mwaka wakurikiyeho, biturutse ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi z'ishami rishinzwe ibyaha byibasiye inyokomuntu mu rukiko rukuru rw'i Paris. Nazo intandaro yazo ni ikirego cyaturutse ku muryango udaharanira inyungu wiyemeje guhiga abakekwaho ibyaha bya jenoside baba mu Bufaransa, witwa Collectif des Partis Civils pour le Rwanda, CPCR mu magambo magufi. Kameruni yamushubije Ubufaransa mu 2019. Kuva icyo gihe arafunze by'agateganyo. Umushinjacyaha arega Hategekimana Philippe alias Philippe Manier gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside, by'umwihariko kwica cyangwa kwicisha Nyagasaza Narcisse wari burugumestre wa komine Ntyazo, yari yegeranye na Nyabisindu, umubikira witwaga Mama Augustine n'abandi batutsi barenga 1300 mu byahoze ari komine Nyabisindu, Ntyazo na Rusatira muri Zari Songa by'umwihariko.
Hategekimana ahakana ibyaha byose ashinjwa, nyamara biramutse bimuhamye ashobora guhanishwa igifungo cya burundu. Yunganiwe n'abavoka batatu bitwa Emmanuel Altit, Alexis Gage na Fabio Lot. Urukiko rwateganyije kumva abatangabuhamya barenga 100 bo ku mpande zombi, ku ruhande rw'ubushinjacyaha rero no ku ruhande rw'uregwa, abenshi muri bo bavuye mu Rwanda. Ruteganya kandi gupfundikira urubanza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kuje. Mbere ya Biguma, Hategekimana Philippe alias Philippe Maniye, ubucamanza bw'Ubufaransa bwaburanishije ibyaha bya jenoside ku bandi banyarwanda 4. Mu 2009 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje ku rwego rwo hejuru, ari narwo rwa nyuma, igihano cyo gufungwa burundu kuri Ngenzi Octavien wahoze ari burugumesitiri wa komine Kabarondo mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo, n'uwo yasimbuye kuri uwo mwanya Barahira Tito wari burugumesitiri wa Kabarondo kuva mu 1977 kugera mu 1986. Bombi baburanishijwe mu rubanza rumwe. Mu 2018 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje kandi burundu igihano cyo gufungwa imyaka 25 kuri kapitene wari waravuye ku rugerero Simbikangwa Pascal wahoze